Bidasubirwaho rero AFC M23 imaze gufata ikibuga cy'indege cya Kisangani, aho ubikoranabuhanga rya AFC M23 ari ryo riri kugenzura ikibuga cy'indege cya Kisangani. Ni ukuvuga ko uko bimeze ubu AFC M23 yamaze kwinjirira ikoranabuhanga ry'ikibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka, aho ubu noneho ukora ibintu byifashe. Umuyobozi ukomeye muri AFC M23, umuhuzabikorwa wa AFC M23 coordinateur Corneille Nangaa amaze gutanga itangazo ry'imbuzi, ahabwiye Chilombo ati wa mugabo we ubu guhagurutsa drone iraraswa, guhagurutsa icyo ari cyo cyose kiraraswa. Banabwira abaturage ba Minembwe nawo misozi miremire ko ufite amahoro batazongera kubona drones cyangwa izindi ndege zishobora kuhaguruka zivuye ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyari kimaze iminsi ari indiri y'ibitero byose bimaze iminsi bigabwa mu misozi miremire ndetse no mu bice bitandukanye bya AFC M23, ariko by'umwihariko ibitero byahitanaga abasivile b'inzira karengane. Ubu rero AFC M23 yamaze gufata ingingo ntakuka ndetse barabyemera banatanga itangazo, apara bya bindi abantu bagenda bavuga ngo byagenze gutya. Iyo Corneille Nangaa avuze ikintu kiba cyabaye. Abagiye bakurikirana ibyizi ntambara yaravugaga ati mu minsi ibiri biragenda gutya, c'est byabaga byabaye. Ubu rero AFC M23 nifata Kisangani biraba birangiye. Chilombo nta kindi arabasigaje na manda ye ndakeka itazigera irangira. Aho ibintu bigeze, ibintu bigiye gukomera cyane. Reka dukomeze mbagezeho itangazo rya Corneille Nangaa uko rimeze ryose, uko ryakabaye. Mwiyumvire ibintu uko yabitangaje, mwiyumvire uko yatangaje iri tangazo, avuga uburyo ikibuga cy'indege cya Kisangani bamaze kugifata mu buryo bw'ikoranabuhanga, ndetse bavuga ko umurongo utukura bamaze kuwushyiraho ubu byanjye. Reka mbageze ritangazo mwumve ibyo yatangaje. Corneille Nangaa yatangiye agira ati ihohoterwa rikabije rimaze igihe rikorerwa abaturage ba Minembwe n'abo mu misozi miremire kuva kwa 22 Mutarama rigaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatsinzwe mu myitwarire no mu migambi yabwo. Icya kabiri, gukoresha indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 23, drones z'intambara n'ingabo zifatanyije arizo FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'abacancuro bagatera abasivile, kandi bakabikora bakuyeho internet ngo hatagira amakuru asohoka ntibizabura kubonerwa igisubizo. Icya gatatu gikomeye muri ubu butumwa Corneille Nangaa yatanze, yagize ati ubushobozi bwo guteza ubwoba hakoreshejwe ikoranabuhanga rikomeye ntabwo bukiri ubwa bamwe gusa. Ubutumwa bw'imbuzi bwatangiwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani bwashyizeho umurongo ntarengwa. Ubusumbane bwo mu kirere ubutegetsi bwa Kinshasa bwishingikirizagaho ntibukiriho. Ako kantu mukumve neza ngo ubusumbane bwo mu kirere ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Tshisekedi bwishingikirizagaho ntibugihari. Icya kane, turamenyesha abaturage b'igihugu ndetse n'amahanga ko uko impande zihagaze mu mbaraga byahindutse. Guhera ubu igikoresho cyose cyo mu kirere kizakoreshwa mu gutera abaturage bo mu duce twabohowe kizahagarikwa kikiraho cyoherejwe. Hafashwe ingamba zo gukumira ibitero mbere y'uko biba. Buri gitero kizahagarikwa kigiturutse aho gitegurirwa. Aho ngaho ni ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Icya gatanu, yagize ati gukoresha Kisangani nk'ahoherezwa ibitero bigamije guteza ubwoba ku butaka bwacu birabujijwe guhera ubu. Uwo mwanya ntukiri ahantu hizewe ho gutegurira ibitero. N'ubanga aho hantu ku kibuga cy'indege cya Kisangani ngo ntihakizewe ko bahategurira ibitero. Icya gatandatu, Corneille Nangaa yasorejeho yagize ati ku butegetsi bwa Kinshasa igihe cyo kwiratana ikoranabuhanga kirarangiye, igihe cyo gukina cyashize. Niba Tshisekedi ashaka ibiganiro turiteguye, ariko niba hisemo intambara agomba kwemera ingaruka zose zizayikomokaho. Ngira ngo murumva ubutumwa bukomeye cyane Corneille Nangaa, umuyobozi umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo, agejeje ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'amahanga. Mu gihe rero umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba kurushaho, hari kumvikana imvugo zikakaye zituruka ku mpande z'abarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa aribo AFC M23, bavuga ko imiterere y'urugamba yahindutse kandi ko hatangiye icyiciro gishya cy'intambara kirimo gukoresha imbaraga n'ikoranabuhanga ku rwego rwo hejuru.
tugiye gusobanura neza iyi nkuru mu nkurikire neza kugira ngo mubashe kumva neza aho ibintu byerekeza. Amakuru aheruka gushyirwa ahagaragara agaragaza ko kuva kwa 22 Mutarama uturere twa Minembwe duce tw'imisozi miremire twabaye indiri y'imirwano ikaze. Ayo makuru akabashinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bwarakoresheje imbaraga zidasanzwe zirimo indege z'intambara, drones n'imitwe y'ingabo zitandukanye zirimo FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'Uburundi ndetse n'abacancuro. Bavuga ko ibyo bikorwa byibasiye abasivile kurusha ibirindiro bya gisirikare, aho uburakari bwa M23 bwaturutse. Ngo abashyira ahagaragara ayo makuru bavuga ko guhagarika internet, gukura internet muri ibyo bice byabaye uburyo bwo gukumira amakuru no gutuma isitamenya ibiri kuberaho. Ibi bivugwa mu gihe imiryango mpuzamahanga isanzwe isaba impande zose zicyamiranye kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara. Ku bijyanye n'ikoranabuhanga mu ntambara, uburyo habaye ihinduka rikomeye cyane ry'intambara zo mu kirere. Ingingo ikomeye iri muri iyi mvugo ni yerekeye ikoreshwa ry'indege n'intwaro zo mu kirere. Ubusanzwe ubutegetsi bwa Kinshasa bwari buzwiho kugira ubusumbane mu kirere, aho indege z'intambara n'ubundi buryo bwo kugenzura ikirere cyabuhaga amahirwe yo kugaba ibitero kure kandi vuba. Ariko ubu abarwanya leta, ubwo ni AFC M23, baravuga ko ubwo busumbane butakiriho. Bavuga ko bamaze gutanga ubutumwa bw'imbuzi ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka, bagamije kwerekana ko bashobora kwibasira ibikoresho byo mu kirere cyangwa aho bituruka. Nubwo nta makuru arambuye avuga ibijyanye cyangwa yemeza ibyatangazwe na Colonel Nanga, yari yemeza ibi ngibi. Iyi mvugo rero ikaba igaragaza ko urugamba rushobora kuba rugiye kujya ku rundi rwego, aho n'ibikorwa byo mu kirere bitazongera gukorwa nta ngaruka. Ibi bishobora guhindura imiterere y'intambara, kuko iyo uruhande rumwe rutakigira ubwigenge bwo gukoresha ikirere uko rushaka, imirwano ishobora kurushaho kuba y'imbona nkubone ku butaka, bikongera ibyago ku baturage basanzwe batuye aho imirwano ibera. Bijyanye n'imirongo ntarengwa n'impinduka mu rugamba, abarwanya Kinshasa aribo AFC M23 bari kuvuga ko hashyizweho umurongo ntarengwa ku ikoreshwa ry'indege n'ibindi bikoresho byo mu kirere mu gutera uduce bavuga ko babohoye. Uwo murongo nk'uko bawusobanura usobanura ko igikoresho cyose kizakoreshwa mu kugaba ibitero ku basivile kizajya kiburizwamo kikiraho cyohererejwe. Iyi mvugo ishingiye ku gitekerezo cyo kwirwanaho mbere y'uko igitero kiba, aho uruhande rumwe ruvuga ko rufite uburenganzira bwo kuburizamo igitero ku buryo bakiburizamo mbere y'uko gitangira. Mu rwego mpuzamahanga, iyi ni ingingo ikunze guteza impaka zikomeye, kuko bisaba ibimenyetso bifatika by'uko igitero kiri hafi kuba, kandi bigakorwa hubahirijwe amategeko y'intambara. Kisangani rero mu nzira nayo yo kuba igiye kwinjira muri izi ntambara. Umujyi wa Kisangani uvugwa cyane muri aya makuru nk'ahantu hafatwa nk'ingenzi mu bikorwa bya gisirikare. Abarwanya ubutegetsi aribo AFC M23 bavuga ko gukoresha uyu mujyi nk'ahoherezwa ibitero bigamije gutera ubwoba ku bice bagenzura bitazongera kwihanganirwa. Ibi bishyira Kisangani mu mwanya ukomeye wa gisirikare no mu byago bishobora guterwa n'uko hahinduka igice kivugwamo ibikorwa by'intambara ku mugaragaro. Ku baturage bahatuye, ibi bishobora kongera impungenge z'umutekano, cyane cyane iyo umujyi utangiye kuvugwamo nk'igice cy'ingenzi mu bikorwa by'imande zishyamiranye. Ngira ngo murabizi neza uko byagenze muri Uvira, murabizi neza uko byagenze muri Goma kugira ngo M23 ifate Goma. Ibi byose muribuka neza ko byabanje kuba ikibuga cy'indege cya Goma cyakoreshwaga nk'ahantu hoherezwaga intwaro, aho indege zaba za Sukhoi yaba izo drones z'intambara zahagurikiraga kugira ngo zijye kugaba ibitero kuri AFC M23 mu bice bitandukanye yagenzuraga. Ubwo ntabwo yari yagafashe Sake. Dukomeje rero ubutumwa bwa politike, ibiganiro cyangwa intambara. Ku musozo w'iyi nkuru cyangwa w'iyi mvugo yavuzwe na Colonel Nanga, hagaragaramo ubutumwa bwa politike buvuga ko igihe cyo kwiratana ikoranabuhanga ku ruhande rwa Kinshasa kirangiye.
abarwanya ubutegetsi AFC M23 bavuga ko niba Perezida Tshisekedi Tshilombo ashaka ibiganiro biteguye kubyitabira, ariko ko nahitamo inzira y'intambara agomba kwemera ingaruka zayo zose. Iyi ni imvugo isanzwe ikoreshwa mu bihe by'intambara, aho uruhande rumwe rugaragaza ko rwiteguye ibiganiro ariko rugashyiraho n'igitutu cya gisirikare. Nyamara amateka y'akarere k'ibiyaga bigari agaragaza ko iyo mvugo z'imbunda zirushije imbaraga iz'ibiganiro abasivile aribo bakunze kubihomberamo kurusha abandi. Icyo rero ibi bisobanuye ku baturage n'akarere. Nubwo impande zombi zikomeje gukoresha imvugo zikakaye, ikigaragara nuko abaturage basanzwe aribo bahura n'ingaruka zikomeye kurusha abandi. Kwimurwa mu byabo, kubura serivisi z'ibanze, inzara n'ubwoba buhoraho ku rwego rw'akarere. Gukaza imvugo n'ibikorwa bya gisirikare bishobora kurushaho gukurura ibihugu bituranye mu makimbirane, cyane cyane aho havugwamo ingabo z'ibindi bihugu cyangwa imitwe yambukiranya imipaka. Imirwano mpuzamahanga rero n'ibindi bihugu by'ibihangange bikomeje imiryango mpuzamahanga n'ibindi bihugu by'ibihangange bikomeje gusabwa kongera imbaraga mu gushaka ibisubizo bya diplomasi, gushyira igitutu ku mpande zishyamiranye ngo zihagarike ibitero ku basivile, gushyigikira ibiganiro by'amahoro birambye. Ngira ngo rero ko mwumva aya magambo aherutse yatangajwe na Colonel Nanga. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane, by'umwihariko kuri Kisangani, aho Kisangani niramuka ivuyemo ko baza amateka y'izi ntambara bizaba birangiye. Ni ukuvuga ngo haza basigaye Kinshasa. Ababizi neza kuri AFDL ubwo yafataga Kisangani amezi agera muri 3-4 gusa, Kinshasa yari yamaze gufatwa. Ni mu gihe uwayoboraga Kongo icyo gihe cyangwa Zaire yari Mobutu Sese Seko yari yaravuze ngo Kisangani ne tombera jamais, ariko byaje kurangira Kisangani ivuyemo. Kisangani ikimara kuvamo, abazi by'amateka barabizi neza ko nyuma y'amezi 3-4 Kinshasa yari yamaze gufatwa. Ese Kinshasa iraza gufatwa, Kisangani yo birasa nkaho yamaze kugerwa imitwe y'intoki, aho AFC M23 iri kugenzura ikibuga cy'indege cya Kisangani, ndetse abayobozi bayo bakaba babyiyemereye. Ibi rero ni ibintu bivuga atari ibihuha habe na gato, ahubwo ari ukuri kwambaye ubusa. Ibintu biraza gukomera cyane. Rero mukomeze mande natwe kuri Pilot News TV. Ndabaga cyane, ndakomeza kubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye kandi akomeye cyane.